Adek you mari sini. Mari sini naik, kasih naik. Saya ajar you. Naik saja saya ajar you. Lain kali sudah pandai bawa mesin boleh naik loader punya mah. You pakai tangan ini tolak. Pakai tangan tolak. Pelan-pelan sajalah. You tengok sini lantai mau sama jalan lah. Ini lantai mau tengok sama jalan. Pelan-pelan saja macam tu. Tolak saja tolak. Pelan-pelan. Tolak sana sikit. Tak mau tarik tolak. Sikit saja pelan-pelan. Lagi tolak. Okey tak apa dua-dua tolak. You tengok dia. Tolak saja. Tolak saja. Tak payah takut-takut. Minyak tekan sikit adik. Lagi sikit. Okey. Okey. Jalan dua-dua. Dua-dua jalan. You tengok aneh sajalah. Okey, tolak dua-dua saja. Tak payah takut. Okey. Okey. Naik saja. Tolak sama-sama dua punya. Tak payah takut punya. Terus tolak, terus. Terus tolak saja. Tak payah takut punya. Pelan-pelan saja. Tolak saja. Tak payah takut punya lah. Tengok sudah naik punya. Lain kali sudah bawa mesin. Sudah pandai mah. Sudah pandai naik loli punya lah. Okey, tolak dua-dua saja tak apa. Pelan-pelan tolak. Tengok sudah naik punya lah. Tak payah takut. Okey, tunggu dulu. Okey, ada takut. Takut lah. Tak payah takut punya. Okey, sudah siap lah.